Mga residente sa Barangay Santa Cruz sa Viejo at Tanay City, Negros Oriental kang Tanay City Councilor Tikboy Salma kagapong adlaw sa iyang giyangyo sa niaging simanang ang natuman kini si Nanay Mila Durango nga taga Santa Cruz Viejo ang miuli kini nga malipayon tungod kay nakadala kini siya ga tulo ka sako nga simento gikan ni Konsyal Salma. Sumala pa ni Nanay Mila nga iyang gihangyo ni Konsyal Tikboy Salma ang tulo ka sako nga simento para sa pathway alagian sa tanang katawan apan tungod kay sa bagyong Odette nakabantay sila ang ilang poste para sa ilang kuryente ang natuban kinig lubi maotong ilan na lang gibalhin aron adunay pundasyon ang ilahang poste. Konsyal unta sa amo ang kanang agianan bitag tubig kanang kay lisod kay man may muagi kay katulman o pathway niya. Nausob na lang akong una-una nga ako na lang gihangyo si Konsyal Tikboy nga ako na lang iputing sa amo ang poste sa wire namos amo ang suga kay mas importante man to. Nga okay man si Konsyal. Bahala ko no ko og asa na ko ibutang. Naunsa ba? Say ko do kinaunsa din inyong poste nga butangan mo ng simento. Natumbahan nya among gibakon. Naputi man sa ilalom kanang sa punuan nya gakinanglan man og semento nya wala man ko palit og semento. Nidoon na lang ko ni Konsyal. Okay. So karon ma'am kay iya man gigrad o ipaihatag man niya ang tulo ka sako imong gihangyo niya. Unsa may imuhang ikasod niya? Magpasalamat ko ni Konsyal Tikboy kay pila nakatermino siya na kuan siya sa lungsod na konsyal. Karon pa jud ko nagpasalamat niya kay karon pa ko nakaduol niya wala ko ba niya balibari. Kaya din kong gitagaan og simento. Pagsaad niya nga balikan ako siya, kaya din gihatag niya na ako og adlaw. Muna nga naatlan ko nga surprise ni apod mo. Dagan po kain salamat po ninyo. Samtang padayon ang pagtabang ni Konsyal Tikboy Salma sa ninhanglan sa iyang serbisyo. Saksi ang mga katawhan nga iyang pag-alagad isip magbabalaod sa syudad apan dili ang dili kay magpanday lang siya sa ordinansa o balaod sa syudad apan ang iyang serbisyo kaniadto hangtod karon ang iyang gipadayon. Matod pa ni Konsyal Salma nga iyang paghatag og jetmatic bomb, polyethylene hose ug uban pa ang gikan kini sa iyang kaugalingong panudlanan. May budak sir only. Kini sila, nayari na sila itong sunod sa simana. Kabayan, mga lagi sila para pathway unta nila. Pero nausob nilang una-una kay mas i-priority nila to ilang poste sa suga kay may natumba. Unang muna ilang unahon ron o patindog. Unang ako na po silang itagaan kay muna gugiyon lagi nga kita sulugon itong syudad, mutabang na dito sa atong katawhan. Si re-electionist Tanay City Councilor Tikboy Salma eksklusibo na hinabi sa Balitang Tudo-Tudo News Team.